yasesontweni. Ayibonge Nkosi. Njengoba namhlanje ngiganana ngane zami. Lapha emendweni. Njengoba ngiganana nje. Ngizoqala mhlambe inyaka ey'nhlanu kube yisithupha. Hayi uzokuqoka ngekhaya ukuthi hayi angathi ngake ngibuyele ekhaya ngiyophumula akusekho ukuhlela. Lelo langa lelo uma uyofika emzini yezo njani khuluma ney'ngane zamantombazane uma uyofika emzini kini la usuka khona ngamasiko-ke ngamasiko kodwa khona isilwane esibulawayo leso silwane suke sikusayina off kulowo mndeni loyo kuphelile ngawo ngephinde ube walapha ekhaya. Yes. Uyezwa ngane yami? Uyezwa ngane yami? Uyezwa ngane yami? Lapho lawa lezo lwane nje usuku usuphelileke emndenini wakini awusekho. Kusho ngabe kuthiwa akudliwa lutho la ugana khona. Uma ufika ekhaya udala emva kwesitaba uthi ma kwaba kabana kadlile. Akuthathele akutshontshela impuphu uma wakhe ayoyibeka phesheya lapha akuphumi nesikwama kini uyokondla emzini. Uyokubekela lapha athi hamba ke ngane yami uthola lapha esihlahleni konke engiyibekile khona. Yes. Kungenzeka njengoba nizogana namhlanje kuphela famile. Indoda yakho ufundile wathi uzomgana kunjani. Yes. Lelo uthando ninaka abazali la nigana khona. Ninake iy'ngane la nigana khona. Ungafiki ujaje lapha. Ngoba njengoba niya lapha nje niyakofundana manje. Khona incwadi ebhalwe la ngemuva. Awuyiboni wena. Ibhaliwe ngala ngasemvuthi. Uphuma emzini onjani? Ubuphila kanjani ukuphila khona? Bazoyifunda ke abasemzini la ugana khona yezwa. Uyezwa ngane? Uyezwa ngane? Bazoyifunda abala ugane khona kodwa ngeke uyibone. Ingakho kwakuthi umakoti uma egana afakwe lento eyayikhenceza lana kwakuthiwa yini konje bakhokheli isiwenga wakwenzela ukuthi beze abanayigama sebebuhleba ukuthi bayabuza ivini bakhoda akazi ngoba kuyisona uma uke wezwa bekuhleba ufuna ukukhala lezi zinto lezi bese hayi umila ubuyanga masini kanti benzela ukuthi uzujwayele la ekhaya uyafundwa-ke ngoba uzofunda amasiko ala uyakhona bobhuti hello yo elimyeke bhuti namhlanje ufumile phambi kaNkulunkulu wathi uyakhala ufumile phambi kaNkulunkulu wathi uyakhala ufumile phambi kaNkulunkulu wathi uyakhala. Hayi asasi. Uma esefikile ingane yabantu ayifiki ithole indoda ekhaya ingafiki ithole ubhuti usisi sithi esikhona ingane zihamba ziyabuya ingane yendodeni kanti yakodwa usisi ngoba indoda ithiwa khona ubuya umakoti aphele kumele ekhaya aza uhamba ubuyele eThekwini ubuyele akazange ukwenza kodwa indlela ekhaya akubona abantu bondlekile labantu bonke efana siyayithola izinto uyathaba uma unabangani namhlanje bayena batshela ukuthi umsebenzi efanele uqale tabaka umakoti into yokubuka umthandi noma bakwazi ukuhlanganisa kahle uphuthu bangabona abantu uye ekhishini nawe ufike umhlanganisise uphuthu umphekise uphuthu alupheke luvuthwe ngoba wakha umuzi neqala isiteji esisha namhlanje sokuba indoda nenkosikazi. Amen. Yilowo mlayezo esisiya kiwo kodwa ningisize sesikhatheni sela livikele isono vikelani isono omakoti vikelani isono ngoba omakoti bayibuka la nengubo ehlaza nansuku ezihlaza
Awu amadoda wekho kodwa bakhona inkondo yakhe kodwa bayibuka le moto kodwa ngiyacela asifikele isonto kungangakanani emendweni kodwa ukhona isithando sakhe usondeze kuwe nilungisana lokho kunyaka lisomadlozi nje khona elingathandi vele umganana emndenini khona bangafuni abazuhlela bazolokhu bephusele njalo sicela lo musa loyo ke kinina uNkulunkulu aniphe isibusiso sicela ke basondele amaringi namambatha konke kusondele iduzane seniyazi ukuthi kuqalwa ngani mathawula aphi amathawula endlawo ngabeka lapha akubona